Matijong Chakloniphai Troxiani Anarlo Porphai Simalompen Karbianglong District Rural Development Agency DRDA Sai Hemalong Arsik Jitpen Pherangke Mai Phaponsi Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAY-G Hemso kelong duna tumaphan Cheroktok pen kedoji aphan Pherangke Mai ki phaponalong ki pachini pon Munit Arichimun so ason thotsi Pirthia thak munit ki plang ki phi kedu ke boy chingbarbe Bonta Central Government lapen State Government atumke kaduka ve phanta kanghon pachingbar kri Nason thotsi ki boy dat ahem tu natum Government pen ki panong pon PMAY-G Hemso ki ponsi kedu ke thak kireng nisen nangji pu ki matha pen kidam tang suri hinira Cheroktok aningkan Karbianglong longri ki parlopon bokajan hauraghat langsometi lumbajong nilip rongmo ve saminang so blok aphan suri thongkebra hinira pharoke thomra phikebra trok panong ponlo Anparta West Karbianglong longri ki parlopon amri chinthong rongkhang socheng blok aphan don suri krep phora pharo trokra trok sirkebra troksia hemtun panong ponlo Kadoka vepen don suri plikebra nierkebra plikebra ki thom ahemtun panong pilo Agas sachiklo ngajo sachiklo tuma review meeting dolo video tumta dakala sota mane kwana ma target la ay pulo dakali tumane instruction na pilo je by December ke tanang poko yalo so mon kwan ke tanguni prote authority ling la pine instruction na pi mane action mane engineer dumhan ba video dumhan pine instruction na pi lage wo physician ko je normal thing mage so review meeting la honorable CM sir ta pulo je nantum lage agos oja meeting la hai patang hoy ran Nasila song bongpen kitang te hemtun doan sitame PMAY-G Hemso kilong dun dek hemtun lapen kikin pi abang phumate contractor atu chingpi chethan pami pen patang serak nangji kalite moapi kisung dokokji pusi District Rural Development Agency DRDA Project Director Dilip Terang DRDA Project Officer Dines Pegu lapen DRDA Executive Engineer Julie Rong Pharpie tumpen Pherangke Mainong Arsik Jitpen Than Pachini Pon non ongoing the home case 6013 West Karbianglong long total 2016 pe non sanction ke 15697 ketang News Desk Report Karbianglong Live